Namuhla kulisonto lesikhombisa lekuvuka. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sesikhona sisebukhoneni bakhe. Asithandaze. uNkulunkulu lokuthathu Jesu wathandaza ukuthi sibe munye. Siside ukuthi sibe nentuluko lokusehlukanisako nokuthi sithole bunye bethu kuJesu Khristu Nkosi yethu. Lophila abuse kanye nawe namandla ongcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sithandaze babethu longcwele siyabonga namhla ekuseni. Sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho. Sibonga babethu longcwele ukuvuka kwayo Nkosi yethu Jesu Khristu ekufeni nekwenyukela kwakhe ezulwini lesolo simemetela lesolo sikubhubha lesolo sikuthokothela. Siyakhuleka babethu longcwele ukuthi sisamemetela ukuvuka nekwenyuka kwakhe. Kwangathina setimpilweni tethu Nkosi angaba uKristu lovukile. Kwangathi etinhlitweni tethu singaba nabalangadelela kwenyuka njengaye mzwana avela abuya asatawulandzani badla lakhe. Ngakho-ke Jehova wethu yenta-ke Nkosi ukuthi emavi emlomo wami nemzindla kwethu tinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwethu alala phakade ngaJesu Khristu Nkosi yethu. Amen. Singahlala phasi. Sibavusele bazalwane namuhla kulisonto lesikhombisa lekuvuka noma-ke lisonto lesithupha emva kwelekuvuka lishumi nesithupha enyangeni yayo inkwenkweti. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane losibusisile ngetibusiso letiningi letingabaleki. Tifundo tethu-ke bathandzekayo titholakala ekhasini le-40 kuyo incwadzi yethu yetifundvo titholakala kanje. Sifundo sekuqala sisahluko sekuqala semisebenti yabapostoli sahlukana sesikhombisa sesishumi nesihlanu kuya esishumi nesikhombisa siphinde sendlulele amashumi 21 siyogcina amashumi 26. Lihubo lekuqala. Sifundo sesibili sifundo lesitholakala kuJohane wekuqala sahluko sesihlanu siqala kufundza ngesahlukaneni semfica siyogcina esahlukaneni se-16. Bese livangeli lethu livangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko se-17 siqala esahlukaneni se-6 siyawugcina esahlukaneni se-15. Sihloko-ke bazalwane sayishumayelo yethu kithi Khristu uvukile, Khristu wenyukile, ugcizelela bunye ebandleni. Khristu uvukile, Khristu wenyukile, ugcizelela bunye ebandleni. Namhlanje bazalwane lisonto lekugcina emasontweni ethu lahambisana na-Easter noma emasonto ekuvuka. Lokusho ukuthi lisonto lekugcina kula masonto lalasembatha khona letimhlophe. Esontweni lelitako sitawugucula umbala wethu sisebenzise umbala lesewehlukile. Njengoba nje bazalwane
bazalwane simemetela ukuthi Khristu wenyukile, Khristu uvukile. Kuleli viki sibhize sanikwa ithuba lekumemetela ukuthi Khristu wenyukile. Sisambuka ke Khristu siyathokoza ngoba kulokwenyuka kwakhe bathandzekayo. Usiphe emandla silibandla. Njengoba sikhuluma nje ethi wenyuka Khristu emva kwamalanga la-40. Lamalanga la-40 Khristu solo kulungisa libandla. Njengoba sitawukhumbula sinakaqala inkonzo yakhe, wathatha amalanga la-40 azila atilungiselela ukuthi atoyiqhuba lena nkonzo. Siyathi ke bazalwane nathi nasitawungena ku-Easter sihlala isikhathini esingamashumi lamane emalanga sizila sithi sizidla ngaNkulunkulu. Kanjalo wathi Khristu asavukile waphindze wahlala emalanga la-40 asebenza nje kulungisa libandla, aliqola libandla ngokuthi sewuyathi sewutawunyuka alishiye libandla. Ngakho okufuna ukuthi ashiye libandla letawukhona kwenta umsebenzi, libandla letawukhona kuqhuba umsebenzi wakhe. Ngakho ke silibandla ke bazalwane kulisonto namuhla siyabitwa, siyamenyetwa, siyakhunjulwa ukuthi kufanele sisebenze, siphile, sihambe ngebunye, sibe nebunye ukuthi sifuna kwentani, sibe nebunye bemgomo, sibe nebunye futhi bekuphila. Ngakho ke evikini letako bazalwane njengoba semshilo sitawusebenzisa ubalo ehlukile, sitawube sesiyakuthola lokushicelela nekugcizelela ukuthi lokunye sikuthola kanjani. Sitakuthola ngokuthi siphiwe moya lwendwele munye, aphile ngekhathi kithi, ahlale ngekhathi kithi, sibazalwane sonke, abe amoya munye ukuthi nathi sitoba libandla linye umtimba waKhristu. Sisakuba ke bazalwane tifundo tanamuhla sithola isifundo sekuqala lalapho kukhulunywa khona imisebenzi yabapostoli. Kuyamangalisa ke bazalwane ukuthi namuhla lisuku lalapho sinemhlangano wethu khona wevestry noma umhlangano wethu wekuphela kweminyaka lalapho sitawuphinde futhi sithule khona amapoti, siphinde futhi sikhethe labasha labatawusihola ku-Parish Church Council yethu. Phinde futhi lokunye lola ngomnyaka lalapho bevele kubekiwe ukuthi sitawubane kukhethwa kwebishop lomusha. Letimpo leti bazalwane sesiyadibona tiyenteka eBhayibhelini ngoba abanye bayabanecabanga ukuthi lokukhetha noma kukhomba ukuthi kufanele kwenziwe njani, sikhombe labatawusihola bayabacabanga abantu ukuthi hayi kufanele nje abantu bakhonjwe labanye. Kodwa siyabona ukuthi uNkulunkulu uyasinika ukuhlakanipha ngokuthi sikwati ngokuthi sikhethe kahle. Ngakho ke bazalwane kufanele ukuthi siwuthathe lo msebenzi njengoba nje sibikelwe ukuthi sibe libandla linye siphile ebunyeni, siwuthathe lo msebenzi lekufanele siwende njengoba sibabona ke bafundisi ukuthi wathi angasekho Judas Iscariot base bahlala ndzawonye kuthiwa base bayathandaza bathi sesiyashoda sithinga nomunye ukuze site ukhona kuphelela ekulokwenza lo msebenzi waNkulunkulu. Base bayathandaza athi Nkosi sicela usiphe lo muntu nebeka solo avele anathi sihamba naye sishuqa lendzaba lo yatiko lendzaba yaJesu. Kwase uNkulunkulu so uyabasita bamkhetha Matayasi bazalwane. Njengoba ke nathi sitawe sikhetha kwangathi uNkulunkulu angasisida lokuthi sifune ubuso bakhe, sifune indondo yakhe, sifune kwakhe lokuvela kuye kude sisite ukhona ukuthi sikhethe kahle bazalwane. Kufanele ukuthi siyadi intsambo yaNkulunkulu ukuthi ekukhetheni kwethu site ukhona ukuthi sitifake lalapho intsambo yaNkulunkulu ifuna sibe khona site ukhona ukuthi sakhe nabunye belibandla lesibiteko ukuthi sibe. Ngoba bazalwane empilweni vele impilo ingekho ukuthi umuntu uyakhetha ukhetha njani. Na Khristu nje bazalwane bantu bakhethe ukuthi bamexwaye bambeke eceleni noma bakhethe ukuthi bamthathe baphile naye. Njengoba nathi simkhethile Khristu sakhetha ukuthi sitawumkhonda sitawumdumisa abe uNkulunkulu wethu. Uma ngabe bazalwane kuba khona ukungabada enhlizweni yakho ukuthi kodwa vele endaweni kanjani ngitawukhetha njani. Lihubo lanamuhla bazalwane liyasivetela ukuthi bantu lekubona lekufanele ukuthi sibathathe sibalethe ukuthi abasifone. Bantu lithi lelibi labangamphukudi uNkulunkulu letinhlitiyo tabo tibhekiswe uNkulunkulu ngoba bayakhona ukuthi beve umlayeto waNkulunkulu basikhonzise
nasendleleni yaNkulunkulu. Likhuluma lokho ke bazalwane ukuthi bantfu timpanze tabo letihleli kuNkulunkulu ngibo labatawusenda ukuthi sihambe simunye silibandla njengoba sibitiwe nje bazalwane ukuthi kulokufa nekuvuka kwaJesu nekwenyuka kwakhe sibuye thina siqhube senda umsebenzi siwende simunye siwende sibambisene siwende silekelelana ngoba kude bazalwane lotawukhona ukuthi awende lo msebenzi ayeva siyadzingana uyamdzinga nami ngiyakudzinga siyamdzinga nalomnye sibambisane kude ukuthi uphumelele lo msebenzi waNkulunkulu. Ingcikithikelelo yalomlayedo wanamuhla bazalwane kungasiyo mhlawumbe lekhetha kodwa indzaba lesihleli kiyo indzaba yalobunye lesibitelo ukuthi sibe kubo silibandla ekufeni ekuvukeni nasekwenyukeni kwenkosi yethu Jesu Khristu njengoba besolo simemetela sigubha kulamalanga sigubha solo siganyekanye bazalwane. Ngakho-ke futhi lithi lelivi kumthetho waNkulunkulu lokuthi sibe munye sibumbane kungako nje masingena emthandazweni kaJesu lesitawungena kuwo indzaba ukuthi kwakhuluma indzaba ukuthi uNkulunkulu asibe munye. Nasifunza ke bazalwane sifunza sifundo sethu sesibili siyasitshela lesifundo ukuthi lokumqoka empilweni yethu sibazalwane ukuthi silalele imiyalo yaNkulunkulu silalele indlela yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu singamveli angumuntu lokhuluma longakhulumi iqiniso ngoba yena ukhuluma iqiniso kuba ngithi thine bantu lesibonako uNkulunkulu noma lesibonako uNkulunkulu lakwendile nalakubekile ngokuthi bese asisendi lokhu lasiqondisekile noma lasinikete kona sibitele ukuthi sikholwe lokho indvodza yaNkulunkulu nalokho leyikwentile yasendela kona ngoba nasikholwa kiyo sesiyathi ukuthi lo msebenzi lo unikwe Khristu namuhla so unikwe thine ngokuthi siwuqhube sihambise wona njengoba yena angasekho sesipimetela ngokuthi wenyukile. Siyathi bazalwane ukuthi ngaKhristu semukele ukuphila lokuphakatha lokuvela kuNkulunkulu. Ngakho-ke sidzinga ukuthi sibe bantu labaqawusina bahamba endleleni sihambe sathi ngokuthi sibaNkulunkulu sihambe sathi ngokuthi simunye singumndeni munye sihambe sathi ngokuthi baba wethu sonke ngusimakathe uNkulunkulu. Ngakho-ke bazalwane sibese sesibuka-ke kakhulu lomthandazo Jesu Khristu lawenda lovela evangelini lesilifundzile namuhla endulela ngokuthi ahambe ayobethelwa esiphambanweni ayohlushwa. Uyaqala Jesu uyasithandazela silibandla ngoba athi kumqoka ngokuthi kufanele sihlale emthandazweni kude ngokuthi sibe munye kufanele siqine emthandazweni sibe kanye futhi emthandazweni. Kumqoka ke bazalwane lokuthi siqaphele lokuthi Khristu wathandaza ngoba athi ukuthi ngeke sikhone ngekwethu emandla kodwa ngemandla kaNkulunkulu sitawukhona ngemandla lavela kusimakathe sitawuqhuba lo msebenzi njengoba naye uwende lo msebenzi asebenzisa emandla lavela ekhaya kuBaba. Bazalwane asibe nesipinzi sekwati ukuthi sithandazelwe thina lala sikhona sithandazelwe ngabo sisayiqhuba indzaba yaKhristu sisayihamba indlela yaKhristu akwenzaba ukuthi abantu bakhuluma bathini kodwa thina asibhekise emehlo ethu kuKhristu simlalele yena lo sithumile wasinika umsebenzi manje sifuna ukulibona libandla liqhubeka liya embili ngoba nasitawehluleka bazalwane ukubheka kuNkulunkulu sitawulahleka nasendleleni sitawubese sesikhabatiko letini sekuyasikhweshisa endleleni yasiphakathi. Libandla ke bazalwane lelingathandazi lifanana nelibandla lelifile kamoya lelifile ngato tonke tindlela. Kungako nje nakulesifundo sethu sekuqala lelibandla lathi uma litawukhetha laqala lathandaza ngoba kumqoka ngokuthi kude bakheke nobunye bethu silibandla sibe bantu labahleli emthandazweni ngoba emthandazweni sitawuhlala siumoya umoya lokithi sonke lekungiyena asihlanganisa sibazalwane. Wathandaza ke Jesu bazalwane sekalungiselela kuhamba wathandaza ngokuthi thina sitholakale singuNkulunkulu ngokuthi thina sisaphila la emhlabeni sende libito laNkulunkulu lateke njengoba naye Jesu thithenakala emhlabeni walenda libito laNkulunkulu ngokuthi lateka. Lokusho ukuthi lokho bazalwane Jesu asahambile emhlabeni ubheke ukuthi thina sisebenza silibandla linye simunye siqhubeke nemsebenzi wakhe futhi ukhulumile
Jesu wathi thina sitawubeka nemisebenzi lengetulu kwanena layentile ngoba yena utabe asifusela futhi usiphile moya loyingcwele lotawuhlala angene kithi lena le futhi sitabe sisetindzaweni letiningi ngekwehlukana ngakho lemisebenzi lemikhulu nalemihla kaNkulunkulu kufanele ivele bazalwane siyifakazele. Wathandaza beJesu bazalwane bathandazela ukuthi sibe munye njobe yena nababe bamunye. Kumqoka bazalwane lokuthi sibazalwane sibe munye. Sithandzane, sinakekelane, sihloniphane, sibambisane kuko konke lesikwendako ngoba sitawuhluleka kwenda lokho bazalwane libanda angeke likhona kufinyelela lalapho lifanele liye khona. Asahamba keJesu njengoba sesishilo bazalwane wathandazela into letiningi. Lokwesibili lapho siyathandazela Jesu wathandazela ukuthi intokodo yakhe ipheleliswe kithi ngoba antu bokuthi nasinale ntokodo yakhe le ntokodo yakhe itawusibumba sibe munye le ntokodo yakhe futhi itawukwenda ngokuthi sisahlala abantana nesitha sikhamba ngetindlela letiningi silisana nathi sitawukhona ukuthi sibe siqine ngoba sithwele intokodo kaNkulunkulu ihleli ngekhathi kithi isibambe soba besitha siqhama kwihlangothi likhamze ngokuthi bazalwane simile futhi enkosini. Uyaqhubeka Jesu bazalwane asalungisela kuhamba uthandazela ukuthi noma ngabe sikhona siseveni kodwa abateke ngokuthi thine asisiko balelive singaphila kulelive kodwa asisiko balelive ngabo tinhlitiyo netingqondo tethu atihlale njalo tibukile tibhekile kuye sifakaze tibhekiswe kuye uNkulunkulu sibe sitibuka tingo kaNkulunkulu siphila emhlabeni senatingo sibuka ukuthi uNkulunkulu yena uthini inhloso kaNkulunkulu itsini uNkulunkulu usibekele kuthini ngoba bazalwane thine sibekwe ukuthi sehluke eveni uNkulunkulu njengoba sifunza naleli hubo lesilifunzile ubhekile kithi bazalwane ukuthi siphile sihambe futhi nebundwele nangekulunga embi kwakhe nasembi kwelive. Uyaqhubeka keJesu asathandaza uthandazela ukuthi siphume sithunywe njengoba naye abethunyiwe uNkulunkulu uthi nathi sewusinika lamandla bekanikwe wona uthi siphume sihambe siyawukhuluma tindzaba letinhle kubantu kuzenza indawo bantu ukuthi lo Khristu uvukile, lo Khristu wenyukile, lo Khristu uyabusa bazalwane sikwazi ukuthi sonke sivule inhliziyo yethu sitivulele kwathi ukuthi inhloso yaNkulunkulu ngathi yini uNkulunkulu usibekele ini timpilo tethu simakathe ubheke ukuthi kufanele kwendekeni ngato ngoba bazalwane nasimunye sibumbene inhloso yaNkulunkulu yethu sonke itaba sekuthenini senda umsebenzi wakhe uphumelele. Uyaqhubeka keJesu uthi noma ngabe sesifisa ukuthi mhlawumbe kuphumelela injongo tethu kangakanani kodwa embili kufanele sihambise lokuyinhloso nenjongo uNkulunkulu lanayo ngathi bazalwane. Ekugcineni uyathandaza Jesu ukuthi sihlanjululwe ngeliqiniso. Asendeke bazalwane ukuthi sisabonga lo Khristu lowenyukile sibe bantu labatawubeka insaya embi kwabo ukuthi Nkosi konke lesikwendako sifisile ukuthi sihambe ebunyeni konke lesikwendako sifisile ukuthi kube lokuyithando yakho lokho lumaphupho etinhliziyo tethu lokho lokuzidla kwetingqondo tethu konke asikufune kuhlale eqinisweni laNkulunkulu lathi Jesu Khristu asigezwe noma asihlambululwe kilo leli liqiniso laNkulunkulu ngoba leli qiniso ngilo bazalwane letawusikholela etiphethu laNkulunkulu. Uthi keJesu asingene sihlale eqinisweni laNkulunkulu sitawuhlala ke bazalwane ukuthi sithi simunye sihlale phansi kwelivi laNkulunkulu silive sililalele silihlatiye sibe sesiyaletha lelivi laNkulunkulu ngoba utawusisita ngalo uNkulunkulu ukuthi singalahleki siphile emaqinisweni. Sisamemetela ke bazalwane sithokoza sijabula sithi Khristu uvukile Khristu wenyukile. Asifuneni uthola ukuthi asavukile wenyuka Khristu mina nawe yini lasithume yona ukuthi siyende simunye sibumbene silibanga kude sikuqhubeke umsebenzi wakhe la uqala uqhubeke kuze kube segcineni ngoba phela vele so ithethe insaye ya Khristu wayiniketa thine ngokuthi enyuke emhlabeni aye ezulwini
Ngakho bazalwane asibe munye sikubambe umsebenzi kaNkulunkulu ngekudimisela sihleli kuye sibakathi phakathi naphakathi ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngelivi lase asikhonde ngalo. Sesiqhubeka ke bazalwane ukuthandazela ibandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesine lo suka ngakithi Inkosi isibusise. Amen. Sikhumbula ke bazalwane bethu lesiphilelana nabo eBreaking namhla sikhumbula iSeninien eDandi. Sikhumbule umfundisi Uvukule Lamont. Sikhumbule nebandla lema-Girls Brigade stay and play in Midland daycare went to bed. Iowa sithandazela St. John by the campus in Ames. Sithandazela Kim Tanner Baker. Bese sithandazela ne-Diocesan Youth Ministry Development Team, ne-Diocesan Young Adult Ministry, ne-Diocesan Older Adult Ministry. Kule lakithi sithandazela bonke abashumayeli laba sebendawo emaperishini nasemabandleni ngekuhlukana kulo lonke idayosisi lakithi. Sithandazele neThokoza Anglican Conference Center. Highfield lakumetinye tihlobo tethu sithandazela libandla la-Evander St. Peter with St. James eSekunda, St. Columbia eDevon, ne-St. Luke eKimrose, St. Bede's eBethel, ne-St. Thomas eKriel, kanye nasanele Nhlapho lokubukela amabandla. Sithandazele ne-Diocesan Church Growth and Stewardship Committee. Nkulunkulu Somandla lo sathi kuthi kuye kunemandla ekukhulula wena nome emkhathini wethu lapho sisemthunini sisindlulisa ekuhluphekeni lesekulingweni sisendlula ekuhluphekeni nasekulingweni kwalomhlaba siphakamise ngelwati lwesuku lwekugcina lapho siyokukhathimiswa khona ebukhoneni bendodana yakho levusiwe sihlanganyele kanye naye ekuvukeni kwakhe sihlengiwe sibuyisiwe ekupheleleni kwempilo sikhululiwe ukuthi sibe bantwana bakho. Nkulunkulu lonxele usibite ukuthi silandzele endleleni yendodana yakho levukile nekuthi sinakekele labo lesikanye nabo hayi nje ngemavi endududo kuphela kepha nangetendo teluthando. Sifune kuba bangani luqobo babo bonke bantu ngako siyakhuleka kuwe sikhulekela ibandla lebantu bonke. Nkosi ngesihalo sakho Emukela icelo lethu. Nkosi lenemusa uNkulunkulu waphakathe siyabonga ngezingqinamba leti lethwe impilo lephindze ilethe netinguquko leti sivivinyako. Yiba nathi babe etikhatsini letifana naleti sibazalwane ikakhulu sibhekene nesifo samahazane kanye nekumatima besimo semnotho. Njengelibandla lakudzala siphe empilweni yethu yebunye sithole uholwa nguwe etinqumeni tethu sindzawonye. Sisite sithathe tinqumo ngekuholwa nguwe emthandazweni. Sisite sihlolisise tinhlitiyo tethu sisuse tinhloso letingalungi. Sisite sigucule kulokuhle kwebantu bonke hayi kuqobo bethu. Sisite sifune ukuvumelana singajabuliswa ukukhangisa emandla nekuhlukanisa ekhathi.
ngesihlobo sakho. yamukela ticelo tetfu, Sihole siye embili sakhe umango lapho luthando kwemukeleka nekuhlanganyela kuhanjiswa embili khona lapho intokoto ichichima khona nemiphumela ivetwa kusebenzisana. Nathi akuthiwe njengakudzala bukani kutsi bazalwane bathandana kangakanani. Sicela ukuthi usisinzise ekubeni ngulaba balekela kuba seveni, kepha asivule tinhlitiyo tetfu etidzingweni temhlaba, sitfume simemetele tindzaba letinhle taJesu, simemetele tindzaba letinhle taJesu, sibe tisebenti takho kulabo labadzingile, sivakashele labagulako nalababoshiwe, sikhumbule labalahliwe emangweni, sisebentele kulungiswa nekuthula. Sebenzisa tipo tetfu ngekwehlukana kwato njengobe Petro Ugcugcutela. Sidlale inzima yetfu emsebentini webandla, sikhutsate lapho sitivela singawukhoni khona umsebenti lesinikwe wona, usiphe sibinzi. Nkosi ngesihawu sakho. yamukela ticelo tetfu, Sihole endleleni yekuba bafundzi kute lapho usibitile, natsi sibe sibusiso kulabanye, silethe sethembiso sembuso wakho ngemisebenti nangemavi etfu. Sikhuleka sicela konke lokhu egameni laJesu Khristu inkosi levukile. Amen.